Dobar dan, dragi moji. U današnjem videu vam pokazujem kako pripremam pogaču sa kačkavaljem. Ovo je zaista fenomenalan recept, ukus ove pogače je mnogo dobar. Obavezno probajte, sledi video recept. U toplo mleko dodajte šećer i kvasac, dobro promešajte i u međuvremenu dok ovaj kvasac ne nadođe, oko 5 minuta će mu biti potrebno, u međuvremenu ćemo pripremiti ostale sastojke. U brašno stavite ulje, so i jaja. Dodajte kvasac, dobro mešajte kašikom, a zatim razradite testo rukama. Ostavite da narasta 45 minuta do sat vremena, a kada naraste dovoljno, onda ga razvaljajte na poprašinoj površini. Razvaljajte testo, formirajući oblik pravougaonika. Podelite testo na dva dela. Premažite otopljenim margarinom.
Na jednu polovinu stavite rendani kačkavalj. Preklopite drugom polovinom testa i isecite na 4 do 5 traka. Tepsiju u kojoj ćete peći dobro namažite margarinom. Sada svaku traku uvijajte do polovine na jednu stranu, a od polovine na drugu stranu. Ovako pripremljene trake ređajte u krug u tepsiju u kojoj ćete peći pogaču. Nastavite postupak sa ostalim trakama, nastavljajući tamo gde ste prethodnu traku završili. Kada potrošite svo testo, pogaču premažite jajem u koje ste dodali malo mleka. Pogaču odmah stavite u rernu koja je zagrejana na 200 stepeni. Kada pogača lepo porumeni odozgo, prekrite je alufolijom da ne bi izgorela. Pogaču peći okvirno oko 40 minuta, ali u zavisnosti od toga kakva je vaša rerna, vi ćete najbolje i sami proceniti kada je ona gotova. Meni se zaista dopada ukus ove pogače, ako se i vama dopada, javite mi obavezno. Ostavite mi komentar ispod ovog videa. Lajkujte ovaj video i podelite ga na Facebooku kako bi i vaši prijatelji mogli da vide recept za ovu fenomenalnu pogaču. Puno vas pozdravlja vaša Milica Mihajlović. Prijatno!